Sama ada suara na guys. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Mbak, terang suara na. Anggo dah. Cukup jual lagi, orang suara na sih guys. Anggo suara anak guys. Mulai dong pabuamu komen. Ini dalam suara na. Baju bulu mina. Cek jo sana. Cek, halo. Halo guys, happy Dugdar, selamat siang guys, siang ini. Bapak tuh? Selamat sore. Selamat sore guys, apa kabarnya? Aku sehat di sini, kalian bagaimana guys? Semoga sehat-sehat. Kita kembali lagi ke sawah pertama kalinya ya guys, pertama kalinya ngadok konon. Alana tikini rakyat guys. Jadi san hari kita perjolo lau mencabut same guys. Kita mau mencabut same dari tempatnya yang sudah dibibitin guys. Songon cabe guys. Di ban maka batu-batunya. Ope iban maka memene. Baru son hari ngabel lagi guys. Kita cabut lah guys. Kalian lihat bagaimana cara mencabut same meskipun kalian tidak mengulah di sana, meskipun di kota-kota, tapi ginilah kalau pulang ke kota, ke kampung guys. Kalau kampung-kampung ya, kalau kampung ada namanya guys. Pertama kita cabut dari semuanya guys, tapi nggak rambanya guys, harus ikut uratnya guys, nggak boleh nggak ikut uratnya. Nanti kalau nggak ikut uratnya nggak hasil itu guys. Jadi kita setelah itu udah dicabut guys kayak gini sikit-sikit aja guys, jangan langsung banyak kayak gini guys, banyak kayak gini kan guys, jadi rusak guys. Jadi kita ambil sikit-sikit guys, setelah itu kita goyang di dalam air guys supaya hilang butaknya guys. Setelah itu kita misalnya kita kumpulkan lah guys sampai agak banyak full nasa goloman di tangan guys. Berkamu dah guys. Kita mau cabut sama mak tua guys. Anggo sorana bang? Ngalong bin na. Nakaring ulang ngalong. Sony daruah. Guys, setelah kita sudah pungukan sampai segini, ini masih kurang tahe. Nanti disediakan juga talinya guys. Talinya hani porta dan mata. Hani pisang guys. Punya pisang ikatannya guys. Nggak usah harus tali-tali yang dibeli guys. Ini pun jadi asalkan dia bisa diikat karena dekatnya guys. Hanya diantar sampai situ aja guys. Supaya agak hoknya dia guys. Supaya bisa nanti pas sudah diambil sikit-sikit guys. Aduh guys, jatuh. Kita sabut cikit-cikit guys, cikit-cikit demi sedikit banyak, lama-lama menjadi bukit. Masukna sautik jo perjolokan anong dungi putih ko sude iga buko sude gabe gudang mak. Ini masukna guys. Wih. Ujuk juta baik guys. Mulu hujud. Naleser panggu pa. Naleser panggu. Oke, kita pungukan dulu ya guys. Waduh banyak kali nih guys. Oke. Abu yun aja. Oke. Guys, kalau sudah sampai segini guys, kita ikat pakai bulung pisang guys. Bulung pisang yang sudah dibikin kayak tali guys. Talinya kayak tali kayak lian lah guys.
terserah salah di tali guys dengan agak gomos. Ini dia? Aduh. Ini dia? Sa? Urak-urak na Kau buat baik sih. tali. Oke. Bawa ta? Nama Jepangi Ibu Bupati ta. Tuh taruh tuh. Hah? Buha? Ale jamu pak tong ta. Nah, kayak gini lah hasilnya guys. Nang manir sana guys, dan bagak dikat. Oke, kita cabut lagi guys sampai banyak guys ya. Aduh. Ini dulu buta guys. Oke. Oke. Berarti baru cakap kamu sambil capek sakura bah. Boy do bang, udah kenakan. Mantap bang, oke guys. Bang, biasanya mau lemar hau mai rasa dia pinatut tanah hari terakhir bang. So hiyo be. Anggo 100. Oke nggak berapa. Perjuli itu 1.000 na yahai ke bang. Icabiani. Dulu. Halo semua, apa kabarnya guys? Gabe taringot tuh hutan mulak mamu guys, sama nuk kita. Unangan mulak kamu HP. Saya nasuan. Hasay mo na suwag guys, ngasay mangulak. Rugi mamu, apalagi nang kopi lang boy mulak guys. Hero hoy abain mo bang? Bang. Dah. Natagijang ini mo hari do kokonak kaning. Tong niya berarti. Ji. Pasingoton. Singaton. Ali boy di taliw na kaning bang. Uy dah. Ji hari do kokonak kaning. Pasingaton pakai masker. Orang pakai masker haro. Pakai do. Ji hari do kokonak misal. Pernah nggak ngidokon? Di sini semua pakai masker do baru may pasingot. Ako river ko'y pasingan. Halo. Oke. Suman nalas do bereng no guys. Tabu mamandi son. Benurut mo tabu mandi na yes. Aling ngalibang molo sa mo ay nabutta kon idi dipilih mo. Bang, Halo. idi pilih mo. Ah may. Molo dong ay na yes kan. Aling ngalihian. Ba masungun es. Halo. Aling molo butak. Hira-hira boy do pipamandi. Boy marsabun. Ale kotor. Las musay di dipilih mo bang. Dapat tuh si pertanyaan me. Ji bahasan itu sih. Bahasan itu sih bang. Edang dapat tuh pertanyaan soal ni pamol. Di dia kakak noni guys, ijabu guys. So tu Menjual berso. songket. So teban bodoh ramet. Setebet tumat tuh. Orang mau songket ni kakak kira guys semua. Toramong songket ni kakak ki guys. Nang so lapite jauh. Mangula macam tok kita guys. Kita mangula perlu. Bangun dah udah. Arang do palatai guys. Palati. Palati na do manang nalain. Oke. Setelah segini guys, kita goyangkan dulu di dalam air ya guys, supaya butaknya, supaya dia tidak berat guys. Setelah itu kita ambil tali pisang satu, tali dong guys, nang musang nama tali ini bersama loh guys. Tangkot tali na itu guys. Alerong gotong boy dotong guys. Oke.
Kita ikat dulu guys sampai mati dia guys. Nang pola keras ya guys, pelap-pelap guys. Kuat do talino guys dah. Alilo jamang dulu guys, molonung sa palang magudang guys. Oke. Guys, namar buk doang. Buk sami guys. Oke. Selesai dua kan guys. Salam sehat guys. Oke, mulai ate. Ihan ni dia ada panggu pa. Ni panggu bang. Dia. Ni. Nyo na to panggu saya ulului. Putar-putar ah. Putar-putar bang ini nalerang dapot na panggu. Samarinda baik guys. Oke, Horas. Wah? Samarinda baik. Kuat baik. Mantap dosi guys ang sudah do boy. Di Karejo salut iba mangida. Ima da leoti do guys. Apa suramu boy do guys. Iro. Ang obat pel jadi do. Holo. Alerang pola hatop dang pola ujut dang pola budang. Mau marjamita? Mau marjamita? Mau marjamita. Boy tong. Boy. Lido boy. Iro. Ni coba. Iro. Coba sudah itu. Makal pe boy do. Iro makai. Kaya do. Tagkay tangalay makal ka guys. Guys, siapa Jos yang Kalimantan Tengah, Horas Kalimantan Tengah. Sorry nggak bisa baca semuanya guys ya. Namun ke holap fokus satu sih guys, fokus datang tuh son. Holo. Buano molo holo fokus teh maca komentar. Fokus satu sih na HP dang arong nga. Ale mo dikir panguro bitang sabi. Baba. Dai na gua ajar ke. Ayah hari. Ayo. Bang mau ngaikon abe. Ngaikolan ni bitang. Ah. Napa arto nang menibut Anda dalam sebuah? Enggak tahu. Nagorang diupat. Pangkalan Kerinci, salam sehat guys. Oke, Depok Adil. Baik sih guys, sukses guys. Oke. Dapat bain urat-urat nih guys. Dapat tuh guys. Baju nalilingaw. Baju marajo. So dia macam usame guys. Mulu macam usame guys. Dang iko gudang-gudang isabutkan. Bahasa Indonesia. Oke, kalau mencabut same ini guys, same bahasa Indonesianya guys. Same bahasa Indonesianya bang. Ido. Oke, kalau kita mau mencabut samenya guys, pertama kita lihat dulu samenya kalau udah panjang atau udah masih pendek. Kalau udah panjang kita cabut lah guys. Setelah udah panjang dia, kita cabut dia guys. Setelah kita udah cabut dia, baru kita kumpulkan dia guys. Kita cabut ikutnya arus ikut apanya uratnya ya guys. Setelah itu kita goyangkan di dalam air ya supaya magutuk ngai. Ali unang liling. Oke. Bengkulo adir olo. Harus bengkulo. Baru ta cabut mamuse. Ta goyang ma di dalam air. Asal laut butak ngai asal nang boraan non yangkat. Holo, pas. Irip wala otik ape ngabora ngabudak kuatin nan hape. Otik gope. Masuk na guys makana gudang-gudang iban unang otik pasar kotik-kotik karoa. Asa cukup tali na guys. Ido dah bah. Jia sa cukup tali non otik mata baik gudang-gudang mata baik. Otik taban gabi niku. Unang gabi ta cabut tong tanong na buti ni guys. Salah di guys. Petago yang butuh lagi. Oke, baru meipas. Oke, baru kita pungukan dia. Setelah kita sudah pungukan dia, nah seperti ini guys, sudah full dia. Marai nama sudah guys. Saya ngerbutak-butak kemana? Oke, baru setelah itu guys, sudah penuh kayak gini, kita ikat dia guys. Talinya enggak tali guys. Talinya ada pisang guys, pisang. Ibu tamu udah pisang guys. Banana bahasa Inggrisnya. Banana tahe bang? Banana. Banana manang banana. Banana. Dihani banana dik.
na no ma ikon ado. Akaw na ibang. Hau na. Eh, Hau ni banana, adong hau ni banana. adong banana. Ah, di dong hau ni pisang. Aduh gua teh. Kulit na. Kulit nai. Baru bame bacara nama bani. Ibu ma kulit nai. Dipotong-potong mata kulit nai kan berbentuk agak panjang gimana? Ada ngora 1,5 meter guys. 30 cm, 50 cm. Baru karena somma nah ini cukup na somma. Kebuat mai tak potong-potong mai. Baru saya tapa pungu ma. Unang sa boy gudek ke benong guys. Dah asa cukup tu area guys. Arong go penong guys dah koran. Jadi gudang go bangalului kalinya hey guys. Daripada loja manoran narohana. Omay bag guys. Mamasan na jolo. Oke, omma guys jadi na. Nang peso baga song nama guys. Song nama nang sekub bagak. Oke. Mantap guys. Si guys macabut sane. Olo guys, same ibotamu. Mangopi johamu guys. Dangarang buk kami kopi guys. Mantap. Pele pado tandika. Oke, di botol hodo marsuan guys. Masukut. Bereng kamu guys. Macabut same. Marsuan, mangobak. Menggerisi. Marua gari bang. Marhua bama. Marua gari. Bama marhua karang masakko. Marua di bang. Marek-rek. Mangrek-rek. Dang goteng isol mada. Ani mangrek-res. Nani ani akatanoi guys. Asal lurus mana sadatari mana sana ngarong be. Mujal butinin tanu na hera gunung. Baru res mai guys. Setelah botorotong megadui. Boto masuan. Baru sudah mak. Hol marjetor rodang. Marjetor pe oi do ale habak ko ni. Ale syarat-syarat. Sibol guys. Oke, ulang holang cerita guys. Ayo. Igir pamu nak kayak bitang beceh hamu. Ayari. Gatal nompat. Ini guys. Dah. Sony dan na mangula guys. Selop pedo sudah pak. Asal menang adong ngan masuk guys. Buah sa pelet to guys. Bah song mana mangula guys. Tapi apa pelet siapa guys? Asal pelet to. Rabis do warna guys. Panen mana bieme. Tapa jolo sauti ete. Purahut di dik. Hah? Purahut di. Apa mana pabid dahon? Nang masuk tua do bang. Oh. Antuk. Mole ate teleponika selawan 75 bintang mole ate. Ngaboi ina. Ngabo aina. Amaninna. Buah guys, ngalak di pelet toko di gaboy. Gimana guys? Takke ma pelet tahu siapa guys? Asa ajo pelet tokkan no pelet tuma langsung. Ang juro ni coba besok makalangit kan na tahu napait. Unang kosing dia iki guys hage. Bisa lo kosing petani dia. Mate men nonak kanu. Mau lo kosing aja guys. Ah mate dik. Akka sami no. Pas Dan nomor suen. Pas melak mate non ningo. Halo sarong-sarong gi guys mulu dak anak. Tari pelet makan. La isi ma kosing. Olo mamosok. Hadu. Siantar hadir guys, sapa jo au guys, peksi hotang horas. Paul silaban moliate 50 bintang, moliate. Saya Delvina si Hombing, Amir nasi Regar Siagian, Agusman Situmorang, Jonas Paul Senturi, moliate Asna Borhom. So idoit litai yago, mabiaro litai tu, hapen non idoit tu mau. Gatal mapat tuh, iya tong guys. Horas semua, awas guys, so masuk anon pacat. Biar pacat itu kita. Biar pacat itu guys.
Bahasa burung DRK. DRK bang. Semarang hadir, Horas Semarang. Unang peletok guys, gatalan no, holo. Si burung tai. Holo guys. Guys. Gulang tanon nale emene sautik. Persea hadir, Horas Persea. Asa songon nam Diana mosok, bohiku. Oke. Masa ada apa bunga sojo. Tekok jam saya guys. Masuk batu jolon. Maret di majat sebelah ya. Yesus itulah mulai ada nama ngirim bintang 25 tak kuat isi goreng ngalewat. Malo tandika berjuho mengurupi abang niate olo Samarinda hadir. Semangat guys, perlu bantuan guys. Isaping mak tua guys. Margai sianturi dosi guys on tulang. Salam siantuni baru sianturi Horas. Jakarta hadir, Horas Jakarta. Horas guys, Horas. Horas barai siang parsiantar, Horas tulang. Jakarta hadir. Happy dudar dulu. Bakar jodolok dolo ki gadis. Tatang gi, nang boy do lindungi di. Nang boy asal. Majaki peang aning mati guys, sapal mabakar. Holo. Bas, siang terhadir guys. Bo. Songan na panas sudah sa wala kanang guys. Marboboy pa api maju tati, boboy topan maju ta. Oke, ini boboy topan niya guys. Aku gabi mataku guys. Nang pe gabi buang angin na guys. Jakarta hadir, la bau mano na ho. Molo buang angin na. Pantasan mabulak. Ini. Ibu di nakkan Itu marbulak. Buang angin anak guys. Horas Paramano, Horas Namboru. Ang gotong buru-buru marbere tu hita bang. Anong madah enak tulang tak. Masuk tu mau manurung. Manurung. Dang kan. Paribat. Tapi ada mau manurung dah. Masuk tu 5 tuan. 5 tua nang muda. Mang muda baru. Mak tua. Baru masa. Iyo. Mulai ada 20 bintang di Garaga doi guys. Dah udah persak Garaga. Jadi dia don. Dia don di sopo-sopo. Marsola. Joseph. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga bang. Oh. Adong go namar juara di sekolah minggu. Oh bahasa. Juara menghafal buku ende, menghafal ayat Alkitab.
juara bernyanyi lagu rohani banyak. Ay, kami dah ngadong juara bang. Kan belum, nanti Nanti kapan bang? ada waktunya. Mak kapal layat. Olo, Sudah. olo, Mau lima ada bang. bayi mak. Tengah aku udah marede. Along ko na buy. Marede aya bukwede. Sudah. Olo. Iba manok na kan? Hmm. Tererere tererere tet. Ah. Nelu si mak. Babo jo clue na perjolo. Sungo ni. Lagu ada roba ini. Kalau lagu aha. Lagu rohani. Baru saya lagu rohani. Lagu bukwede i. Mau Iba makibok kan? lagu rohani. Saya buka di wahru. Bayi do da perlombaan na. Isuro makabal lagu bukwede kan? Dohok nok na. Jadi ipailuman na po ti. Bukwede nomor 3 may na magkulingin nama. Ini. Dan bayar dehon. Dang boitong ahay do kiboti do mga deho. O mama na ibak. Nomor 3 may na. To chow may ah. Gagabi aho. Satu mapupu. Olo guys. Dang mapupu guys. Ima makana otik-otik guys. Aso nang mapupu mana. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mereng je termoso ho? Eh, Nani. Ulang mada budah? udah live. Do mada. Bar-bar man no je tori. Ubar-bar je tori nang baru udah mu. Boleh sama. Nani ma. Ah, Ang baru tadi dah buaharo wah. sama. Alek karo ngamuru sih dong sa kelasmu. Ini sekelas nih. Jadi SMP. SMP di iro. Romas ni si Hotang bahasa pelet to guys inna bahasa pelet to te guys. Ala kaya rin ang pelet tuma langsung. Langsung ikan na ba ida o langsung ga pelet. Langsung maningom mak. Mau ikan na manis langsung mak. Epi hutaga, epi gaul. Imsar purba semangat guys inna. 3 hari sa tao panik guys inna. 2 hari rata-rata paling tiba guys. 2 hari, betul. Itu kan? Iro. 6 bulan. Hatahun juga guys, tu belakangan, hatahun. Di belakang dia. Tusan, tu belakangan. Guys, inilah dia. Semua sawah yang ada di Muara guys. Ini semua kecamatan Muara Simatupang guys. Jadi ini satu kecamatannya sawah ini. Sawah Amang Gornate, Tadokon. Dekat ada betapa kecamatan sawah. Kecamatan sawah apa teman? Garaga de kota anu guys. Bang, Oh, garaga de kota ni halaku studi kan? ay napultak. Bahasa napultak. Napultak doda. Maksudnya napultak gua ngah. Ido. Mang nadang. Oh lo, napultak ay na. Lagu. Kita semua Edi je tormi guys. eh Edi je tormi. dia turaha. Edi je tormi. Nyan, Dia. nyon, emberan. Buat mozo. Tejujuli kata udah.
bawah amat ya. Nah, sudah sengaja Roy. Ih, Masuk cuma kita dapat sama mata. suag guys. Ih, cuma dapat mata. Adanya mangga tulang guys. Isi mendapot. Lagi kosong guys. Di Jolo Jabui lagi anong Si dapot. kurang mobil proyek dan gue menggaris Ih, mangga. alamat tua Sukot. do. Mau ribak. Sedih dapat nena. Jadi jetor mi guys. Piti juga bang, suruh saya juik katon. Nang alani gejetor. Asmada budah miki Iya, dah. Bang. Enggak bobi. Hatau jotong. Guys, aku mau jetor guys. Inilah jetor di sawah guys. Oke, kita ambil dulu jetorku guys. Kita mau jetor guys. Asmada miki dah. Horas guys, Rosdiana. Nama Jami kan. Tiok mah, salot to ni si. Rosdiana Epi Tambunan semangat guys Inna. Abu yang mula guys, dia udang masuk tu bagas. Ji, Wah. Nyado tu pamu dang iyo. Jerli Abiahan, Roman si Tanggang. Budiman Manalu. Ini dia. Rosemary Zihite, nomor suat doamu guys, mersogok guys. Iwan Sregar, Boston, Duma Sianipar. Sudi Robinson, Detorado bang, ina. Tu dia lo guys, sampai tarik. Sampai tak? Asa anu nahin na babatuan non. Ah, sorry bang, anay. Manti Simbolon, Henry Mapabiahan. Kopi Sianturi Lisbon, masa kecil. Baju hatau jotong. Aku lagi jetor guys. Dengan. Tinjang jotong. Aku lagi jetor guys. Aku lagi jetor guys. Jadi kalian lihatlah guys. Itulah jetor anak-anak guys. Si patahnya hau didorong, si patah ember, si patah kayu yang dibuat-buat, si patah jarmang. Ima guys jetor dihalak. Dak danak. Kamu lucu banget tentang jatuh mari papa nguluhon. Yang kol. Dan sono detong. Dran. Dia mi. Oke, wabalo ma dilkono. Dabang. Apa nih abang kono ini, Bang?
Asok di tamar suan. Horas guys, Reno Siregar, Julinda Situmorang, Rita Angela Sitompul, Tumpal Suandi Manurung, Rencana Primero Santuri, Karnance Sitinjang, RC. Oh. Rasa macam isi macam isi. Robin Si Hombing, Sarma Sakala, Helnaria Borusianturi, Meilana Tobing, Rihat Utahean, Arsogok Maya, Jelly Habian Robin, Johnny Siburian, Ronaldes Pandiangan, Horas, Epi Tambunan, Lia Situmorang, Dauruk, DTT, Rosdiana Siahaan, Horas guys dari Papua, Sonta Dana Naibaho, Sondang Siotang, SKM Rumata Matondang, Tuan Beatus Gultom, Tarong miak, habis miak. Tu dia nak mau. Beto coplok jo i persuana non. Nah. Itu jo. Halo jauh. Dosa pastor, itu kopi. Kopi bang. Ikan na yan siyan. Oh. Kopi. Idi ya, dangan kopi habis sinupo. Dangan kopi minum. Nang bebegalap. Nang bebegalap. Gua rabi habis miak. Kenapa aduh? Yun Arman si Tanggor, Siati Matambunan. Hola ni daw. Hola ni daw sirat pa mo. Nang. Mabutay sida, paporang. Unang ah. Eta porang. Siak ki maalaman nong. Nasa sakki. Masuk dito bersuag guys. Pauso ko tayo. Doise. Iban Handayani Sianturi. Lasa nga guys. Ay berpura. Lasa nga. Lasay nga. Sara jabang. Ay berpura ba? Dalua si bau po. Upa. Dapat sinya do. Dia do. Tanya
Amalu si baut. Mama tinggal mi. Tutup jurinya. Oke. Rem. Boy na tigala. Nama buta ko mo. Amalu si baut guys. Aso na Pak Mi. Hatau jo ban hu di teh. Aku lagi menggadui bagai bentar guys. Bagak bay. Inilah. Kalau menggadui guys. Jadi nanti aku tunjukkan untuk kalian gadu-gaduku guys. Kalian lihat ya guys. So dia teh cara menggadui dik. Pertama, kita ombak tanahnya dari tanah. Kita bikin ke atas gadu-gadu. Kita bikin tidak satu kali sampai agak penuh dia. Lalu kita apakan pakai kaki yang di pinggir. Kita apakan? Kita injak dia, kita tendang, tapi dengan pelan, dengan arah hati. Baru kita tendang, kita pijak yang di atas. Onate Rexon Sianturi. Sudiro Binsar Sianturi. Baru kita pukul pakai ujung panggungnya Supaya apa toh? supaya dia bertahan. Jadi kayak ginilah hasil gaduan Abang Eben. Bebak sabang Ibin. Karena kalau kayak ginilah aku bikin Bang Eben. Kalau gaduku-duku yang mantapnya guys, enggak kayak Bang Eben. Mantap lebih dari Bang Eben. Karena Bang Eben cuma berdiri aja. Bah, Aku lihat nih merebut tak kau yasnya di Bang. Bang. Bareng mak. Eta, malu beta dah. Di sana berani malu. Sama lihat Pak betul. Lepak masuk Bang. nangolak. Lepak masuk berarti yang perkerejo Bang. Ang perkarejo. Bahasa. Alam mga lepak tau. Mana bu ini? Ini bagi oh bereng. Banyak. Unang. Iya. Nang do syaki guys inna. Ate, bahasa nang do syaki. Nakay ko jo guys. Alirang ng lima na guys. Baba tu jo. Tanggo jo baba tu jo. Buti buka na buti. Aku akan bunuh diri. Aku akan bunuh diri. Apa aja apa betul? Ketiga mangap pa. Kita coba satu lagi. Anggo si surang kak noi manok ko. Si surang kak no ni manok ko. Kak no ni. Kok kau hang ulit bulu. Ano si surang kak no ni manok mana? Babamu itu kak no ni guys. Tanong. Kotor dia baju ni si tandi ka. Alo imana no manusi. Yang mana to kak no ni? Coba mana to kak no ni? Jambi. Babamu itu kak no ni. Ayah dia. Kotor tau. Babamu itu kak no ni guys. Kotor dia baju ni si guys.
Hadi ka mana lupa dina marsugot kita like marsugot guys dah. Lita bang. Lita naon. Lokot. Apa birik. Bah. Baru mujo mat tuan. Aku sih terang mat tuan menoko. Mandi jauh dah. Ini dia mandi. Isan merdel ledaknya. Isan. Yang merdel ni sih. Aki! Asan! Aki! Edar parang! Bangkinaw! Edar panang! Siapa sinabamu? Daong! Pakai butak! Butak bang sama dia bang! Ulang. Aki! Asan! Ah, man kok. Tersoni rat ber tersapat temam sing tiga. Sebelum. Nah, unang. Assalamualaikum. Rexon Sianturi 100 bitang mau lihat teh. Oh. Nani malai. Ala bom na. Marbuta ka bang? Alon ngerbut tong bae. Marbuta ka bang? Dapo lay. Dili sa mami. Dang. Nama dia udah? Nama dia bu. Ayah, aduh bayon. Haha. Dia manyan. Ngô hê xuân nơi baka nó điều. Oh, Đang ăn zuro. Dia manyan. Ngapa lah baby? Oh. Jom aja ke. Ano masih? Nah, ito jawab no. Atau sebelah. Hai guys, Happy Dugdar. Kita mau menjemput Saki guys. Teman sekolah guys, teman abang guys. Oke, halo semua, halo. Halo, ngapa tari guys, halo. Rope ami ngapa tari guys. Lah mulak nama laki bang. Mulak. Lari di mana? Iya. Mulak. Udah pulang dia guys. Siapa? Guys, kita mau melihat kerja guys. Aduh guys, lagi digadui guys. Aduh guys. Mau jatuh handphone guys. Untunglah keras aku pegang guys.
Halo. Halo guys, kita mau melihat Parzetor guys. Kebetulan ang baru guys. Halo. Inilah dia guys, car kopi guys. Ini sini kayak jabu guys. Nama Parzetor guys, betul dah guys. Parzetor amang baru guys. Amang baru guys. Ang baru. Halo guys, oke inilah Jetor guys, sedang Marjetor ang baru. Ang baru. Oh, ang baru. Ini ang baru Margas. Lancar ang baru, Marga Silaban. Marga Silaban mang nababan. Nyamak kepersuan na guys, para bak nga. Namanay lagi Jetor guys. Ito ito guys. Oras guys, oras. Bareng dalam muda guys. Oke, sudung labu. Sudung Jetor guys. Ang hala anang baru Marjetor guys. Nyamak kepersuan na, nyamak para bak nga guys. Yang sudah kita guys. Karena urang menurut muka guys. Apa yang nibuan habang-habang guys. Karena mangalo. Nama pangobak na guys. Nama Parzetor ra. Halo guys, halo. Sony udah guys. Mamanya lagi guys. Oh, tak dia guys. Oh. Sirik. Tarik jolo guys. Halo guys. Huwag mo baca komen juga guys. Nggak dapat Jetor guys. Ang baru cari guys. Marga Silaban daw kayo yang baru. Marga Silaban. Silabog guys. Mantap guys. Marjetor doi guys. Ido. Marua. Manggalepek. Manggalepin na guys. Aduh guys. Ini itu obat pendasian. Oke. Selamat sate guys. Selamat jauh. Ima Parzetor oma pangobak nga oma pangobaan ni sumong guys. Sang naman na lagi manaro sana guys. Oke. Lama jarang baru. Lama jauh. Ang baru. Lama jauh. Ang baru. Lama jauh deh. Lama jauh. Lama jauh. Lama jauh. Semangat yang baru. Ini Parzetor guys. Oh, ini maju tuh Parzetor. Pakai Parzetor guys. Ay, do mo lo bereng nganing kepakai le.
Barang banam baru. Di sini udah pe amin baru. Ano mulai ada waktu. Rope amin baru. Dia kan dia tik so habis ke si tapang ko bepon. Mana baru ta guys? Sehat na baru. Na baru sehat dong. Sehat. Sehat dok katong ano sa sehat. Malay ko nagpagurok ko ng larangan. Nga marsuntit na baru. Ay lang anong taxi. Au pedang do pe na baru. Sabi, ngawin daktar ako be. Sa pilulaw ka rin din sa pitarlad ba tao? Yadi. Okay. Siapa je na baru sa takin? Siapa na baru? Wangin ako na lang. Halo guys, halo semua sehat-sehat ya. Hello guys. Sehat-sehat semua na baru. Semua. Horas. Orang. Oke, mulai tara na baru. Oke. Itulah nomornya guys. Anggo kuwe anak kang nomor. Wan terpen no dua dah. Wan terpen no dana baru. Mga majote guys, do na ala na baru do ang bori. Imana king na suami istri guys. Oke. Karena kita mau pulang ke tempat guys, ke tempat tadi. Ih, dia marlutak, aduh. Aku guys, madamu. Aku. Bang. Madamu. Aduh, juga guys. Bang. Madamu. Handphone. Alay diri-diraw. Pang-event lagi mga res. Pinasapan guys. Ini na dia pang-event guys. Seguat inilah pang-event mga res guys. Bang. Mga res. Ura-ura doha manang mga res. Hauma. Jadi bang. Ngalojaw bang? Ngalojaw? Kalau jauh. Ah bang. Dia cari dia. Oh iya. Halo Kak Noni Asian, semangat ya. Ina bang. Oh, ini ke bang. Tutu. Asian, semangat ya. Dekem mah bang. Iya, ini lagi semangat. Atang pada nasa ay mana tong? Bangun. Okay. Bang, dok na tong kata sambu na. Kata sambut nah. Hmm. Baik dok Kak Noni arwah. Anak kayong Asian, semangat ya. Bisa untuk Sony. Kak Noni. Ini kok Kak Noni Sony. Oh, lo. Oh lompat teman. Lepat tuh. Kak Noni, si Tandi kau kotor baju dah. Baga biasa salah kau. Siap-siap mau naruhana guys. Siap mah. Ring kurang-kurang no baju mi. Bahasa ke Banguram. Ay, gay beta pa dua mantong yaray bang. Bang, dok ko jawala samu bang. Oh, no. Lagi semangat dua sian.
Gino. Lagi serius aku nih. Halo Donald Siti. Asya ni saya bang, nak nonton gara. Oh, pasien ini sering ngaruh. Kak Noni, Gino. mula ngaruh apa? Hello, siapa tu? Nggak saya harap tu. Sama sih dah musim ada. Bang, ang madokon. Semangat ya Bang Eben. Ayo datang dah aja. Mampus sa Bang Eben, nalakotor hoy na. Adong. Au. Bang. Menurutmu mau lamar budak-budaki mulak. Tahu di mana ngiri? Ngiri udah. Seherana serius kerja. Anak yang karejo ni ketang tu kakak. Bang Hemid ng karejo. Aku nama sana itu kakak. Oh lo. Kak Noni, anak yang ngabang oba. Ngatu sana. Tuson. Bang Ebek kolat tenang go mamerengau. Iya Kak Noni makamar buta-buta kau. Berhua ho malompat itu. Sedia mengelompat ya. Hati guys, malompat ini mah silu nih. Malompat ini mah sanak kaning guys. Jangan mengelompat ya bang. Anggo persudan menuduk. Oh, manurau lepas ke baju. Jangan dong, sehari-hari. Tak kuwadi udah wain yo. Unsur kesengajaan mana? Ba dapetin nyurahita. Kalau salah mah Ryan no. Dabo mahau. Mana marpili. Goku kamu 1.000 guys, pitangi. Asa dia bitang. Syarat Siara siap betul guys. Manang mulai tebah yang bitang lompat tepe use. Nang koyo reka nodo. Bape. Ayari. Nganggo siap manuk ko. Bang, Oh, marto pida nak na marjetori. bertopi. Bang, Oh, siap manok koyo raho bang. masa ka biyaw? Rai, siap mah bang ebano guys. Ulepat ta masalah guys asa. Ilak kamu bitang apalah bitura eh. Apele 10 peye. Apele 10. Nang 10 bitang ta bang. Daan ko. Manggo pe. Siara siap betul. 210.000. Oh, siara siap betul. Ribu. Waduh ribu. Malong siara siap betul ribu nga. Ang nerjetor hita. Seratus dia bang. Siara siap betul. Maksud tuh kumpul bitang tado. Berako bawa terus. Manot to karo Kak Noni nakainang manot to ni. Nanti dan nakok mana. Saya datang kita. Mana ate mak. Iro, lagi murem baru. Lagi mga lopa. Magana. Ano ate nak ko bang. Mah? Ate nak. Bahasa. Oh ngeri na anak ko. Bahoron no persudam dah. Siro ato bang ngeri na guys. Baho je. Dahil bigiran na nagutay bagi binon na rohama. Baho man na siap-siap. Ang lita bang. Lita. Lita bang. Yang lita guys. Lita bang. Tapi bang. Oh, Buat jo. dia. Yun. Ah, bang ulit daw. Wala mabir ho. Tama.
Oh. Si anak ko dah bang. May. Lati joham mentalmu. Oh, ba, latihan ho. Puro lati yun. Amo suka noni kan? Eh. Amo suka noni. Bah. Bahasa kotor hiyak kamu. Hori jolo to. Hoi jolo dah. Hori jono. Bah. Bahasa kotor hiyak kamu. Nak noni. Halusi matong. Tari karetan no na. Atong. Bah, hori jolo dah. Halusi. Ikaretan no na. Tapi kia malas tajo. Hori jolo tong. Hori nak kotor. Mulo. Kotor mamu. Jangan masuk ke rumah. Jangan masuk ke rumah. Bah, halusi matong. Kak Nani. Come here, Kak Nani. Come here. Look at Kak Nani. Look at Kak Nani. Lihat ini Kak Nani. Ini atas pekerjaanku yang keras. Jangan kau apakan, karena aku sudah bekerja keras tadi di sawah untuk mendapatkan 1000 uang. Inilah 1000 uangnya. Jadi inilah samun dong. Baru masuk Atong. Oke, silakan masuk. Banyak nggak, Bah? Bang Eben, kenapa kau kotor kali? Jangan masuk kau, jangan. Ya belum buta dengan itu. Baka. Oh, aleho. Aleho kotoran dong. Orang dong sudah menurut dakwah. Siap mau. Kalian cuci baju itu ini no. Cuci kamu sendiri bajunya ini. Ina mata tuh bang ini. Eben, cuci baju karena kau cuci baju. Cuci baju cepat. Pak. Ya, belum buta ke bisa. Tinggal siapin nong, nggak siap po? Apa? Ngau tibu ngai siap bawa anak Kak Noni selalu memilih aku. Memilih ho. Mau lo Bang Eben. Kak Non memilih aku dah. Aku dok. Aku dah pilih Kak Non. Jadi ho. Banon. Eben. Ini masih misalnya bang. Nol. Eben, coba cuci baju. Suhu tuh kan lembut takon. Natong, baru tahu. Silakan masuk. Mula tuh, irok kosong nih. Halo, silakan masuk. Silakan masuk. Grade tuh mah. Wih, udah capek ya Tani Kai. Nah, di luar Iya, ho. Kak. Iya, Kak. Siapa yang paling kotor di luar? Nah, Enggak lo Kak. di luar. Nah, Si yo. halo. Iya Kak, ini atas kecapeanku Kak. Inilah uang sehari yang sudah kudapatkan selama udah kerja aku Kak. Nah Kak, oh makasih ya Tani Kas. Sehat-sehat kau. Remaja tembang begini dengan wajah muding. Aku pasti dipilih. Nah, tunggu dulu. Tapi saya corak sudah guys. Hei Ben, apa yang kau kerjakan tadi di sana? Nah, tunggu Bang Eben. Halo. Enggak ada. Nah, Bang Eben. Marek resya niku. Dengar dong, si Tandi karo mangarek reti. Apa yang ngarek resi Kak? Tarung Bang Eben. Dikuat dong. Halo. Baru saya yuk kemak. Cuci bajumu cepat Eben. Jangan sangat marah aku Eben. Cepat Eben. Cucikan baju itu. Saya mengkulamparkan mutang ini kepadamu. Cepat. Jadi. Masuk Bang Eben dok tang satu. Atong eleknya masa narik Kak Noni, eleknya mah. Eleknya. Ate bahada berguna. Eleknya. Ano? Doko. Yo, ano mangit? Hasyani matang. Oh, jabar jo. Elek jatuh sa kata. Bagaimana sa adik nga ba? Elek jo. Asal tabo to yan no. Kak Noni. Kalau kau tidak memaafkan aku, oke, fine. Orang itu harus sabar lu. Marahi Bang Eben nanti Kak. Oke. Tidak, ini gak jawan. Udah, cepat. Udah, selesai. Aku udah selesai. Bikin you, cepat. You, brother. Elek juga Noni brother. Oh. Halo guys, Inaro bin Malau Otmar Siotang. Oh, Putri Mustika. Elek jo Bang Eben nih. Elek jo Kak Noni. Kak Noni.
Nang murugin nong hami daw. Alay si guys man nong murugi mana nak kotor. Ang wow yes di bajuk ko ni. Kak no si tandi karo margulu-gulu sude. Bapak bilang mo to. Bapak bilang mo ya ada merdadi. Ya ada merdadi. Ya ala belum meradi. Ya ada merdadi. Ya ada merdadi. May kudo ko na murda. Ikaw mo to murno nga hamda. Alusmu. Kak no ni. Ini itu dah. Tukok kia hatam. Oh, lo ngay ora ben no. No, lo kok kia mata matto. Nok menang dan no. Uran no now. May nga siya po yoray. Nga. Eh? Nga. Merdad di si guys. Merdad di si guys ina. Ido. May udah. May mana parjola hon na da. Ay mana bukti na paling kotor. Tidang Down. Hero. Wala buta iyaham. Aku si guys namyon. Gimana mai? Gimana mai? Merdad di mana? Ada di mana? Takarakya mah tatta dah. Bah, takaraknya apa pada? Itu dah. Ini dah. Ano? Tenang mau gombal penuh kakak eh. Tenang, gombal kan nak. Abe bagi menggombal. Tenang. Bagi menggombal, tenang. Asa bulus. Ada biar si guys inna. Mula meta. Tutup mak. Mula mali kan. See you tomorrow guys. Itu cuma acting tapi tidak acting guys. Walaupun Bang Ewan menyalahkan aku, nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Mereng anong maningon. Bang Alana, inilah hasil pekerjaanku. Inilah sebagai bukti. Aku mengulang. Inilah buktinya. Engkau pakai buta selalu Betul kan siap mahita. siap memang hebat guys. Ini cepat. Oke, see you tomorrow. Jangan lupa subscribe untuk kami tadi kalian pilih. Dadah, happy dugda channel 2. Subscribe ya guys. Like, komen, dan share. Ingat besok guys, katanya kami mau jumpa sama Ibu Bupati. Nah, lupa menonton dah guys. Oke, dadah. Bu asa bulus. Mangalap tak tahu. Namanya apa boy? Minum aja minum.